Isto vai collendo forma, Veña, continuemos co festival. A continuación, temos o prazer de presentarvos os alumnos e alumnas de sexto infantil que nos van a amenizar cun baile de mamá cabra, chamado No meu xardín, no que as abellas fan un baile para dicir onde están as flores. Un forte aplauso para eles.